Perezida Samia Suluhu Hassan ni umwe mu bayobozi b'indashyikirwa mu mateka ya Afurika ndetse n'isi muri rusange. Akaba ari umugore wa mbere wabaye perezida wa Repubulika Yunze Ubumwe ya Tanzania. Uyu yafashe ubuyobozi mu bihe bigoye nyuma y'urupfu rwa Perezida John Pombe Magufuli mu mwaka wa 2021. Ubuyobozi bwe bwagaragaje impinduka zifatika mu miyoborere, ubukungu n'imibanire n'amahanga. Uru rugero ntirugarukira ku myanya y'ubuyobozi gusa, ahubwo rugaragaza intambwe ikomeye abagore bagezeho mu nzego zifata ibyemezo. Ubu bushakashatsi bugamije kurebera hamwe amateka, imiyoborere ndetse n'uruhare rwa Perezida Samia Suluhu Hassan mu guteza imbere igihugu cye no guharanira impinduka ziganisha ku iterambere rirambye. Nje nitwa Justin Mind Harerimana, ikaze mu kiganiro. Samia Suluhu Hassan ni perezida wa gatandatu wa Tanzania, akaba kandi ariwe mugore wa mbere uyoboye iki gihugu. Yavutse ku itariki ya 27 Mutarama mu 1960, avukira mu mujyi wa Zanzibar, ari naho yavukiye mbere yuko Zanzibar yifatanya na Tanganyika mu 1964. Ikaba ari igihugu kimwe cya Tanzania. Samia Suluhu Hassan yize amashuri yisumbuye muri Zanzibar. Nyuma yaho yiga mu mashuri atandukanye, yize ibijyanye n'ubuyobozi rusange muri Muzumbe University, yahoze yitwa Institute of Development Management mu 1986. Mu mwaka wa 1994 yakuye impamyabumenyi y'ikirenga mu bukungu muri kaminuza ya Manchester mu Bwongereza. Muri 2015 yabonye impamyabumenyi ya Masters mu iterambere ry'ubukungu bw'abaturage. Yize muri gahunda y'ubufatanye hagati ya Open University of Tanzania na Safem New Hampshire University yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuva muri 2000 kugera 2010 yatangiye urugendo rwe rwa politike. Muri 2000 nibwo yatowe nk'umudepite w'icyicaro cyihariye mu nteko nshingamategeko ya Zanzibar, aho yabaye minisitiri w'abakozi, uw'urubyiruko, w'abagore n'abana. Yongeye gutorerwa manda ya kabiri muri 2005, aho yabaye minisitiri w'ubukerarugendo n'ubucuruzi. Kuva muri 2010 kugeza 2015 yatowe nk'umudepite mu nteko nshingamategeko ya Tanzania, aho yabaye minisitiri w'ibikorwa by'umuryango wa Tanzania muri Minisiteri y'ibikorwa by'umuryango wa Tanzania. Muri 2014 yabaye vice perezida wa komisiyo y'itora y'igihugu. Uyu mugore yashinzwe gutegura itegeko nshinga rishya muri 2015 kugeza 2021. Yatoranyijwe na Perezida John Pombe Magufuli kuba umukandida we wa vice perezida mu matora ya 2015. Aha yatsinze amatora maze Samia Suluhu Hassan aba vice perezida wa mbere w'umugore wa Tanzania kuva ku itariki 9 Werurwe 2021. Nyuma y'urupfu rwa Perezida John Pombe Magufuli, Samia Suluhu Hassan yatorewe kuba perezida wa Tanzania, aba umugore wa mbere uyoboye iki gihugu. Mu gihe cye nk'umukuru w'igihugu, Samia Suluhu Hassan yashyize imbere politike yo kongera umubano n'ibihugu by'amahanga, gukurura ishoramari no guteza imbere ubukerarugendo. Yagaragaje impinduka mu miyoborere, asubiza inyuma politike zari zarashyizweho na Perezida Pombe Magufuli, harimo no gushyiraho ingamba zo gukumira ikwirakwira rya COVID-19 mu gihugu. Samia Suluhu Hassan yashinze urugo na Hafidh Ameir mu 1978. Aba bakaba bafitanye abana bane, barimo Wanu Hafidh Ameir, umudepite mu nteko nshingamategeko ya Zanzibar. Muri 2022 Samia Suluhu Hassan yashimwe n'umuryango wa Care International, ahabwa igihembo cyiswe Care Impact Awards kubera ubuyobozi bwe bushishikajwe no guteza imbere abagore. Muri 2023 yahawe igihembo cya Key to the City umujyi wa Lilongwe muri Malawi. Muri 2025 yahawe igihembo cya Mother of Nation Order, agihabwa n'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Samia Suluhu Hassan ni umugore w'intangarugero mu miyoborere, akaba yaragize uruhare rukomeye mu guhindura isura ya politike ya Tanzania. Uyu yashyize imbere ubumwe, iterambere n'uburinganire. Samia Suluhu Hassan afite umwihariko udasanzwe mu mateka ya politike muri Afurika, by'umwihariko muri Tanzania, ariko niyo urebye umugabane wose usanga hari byinshi mu byihariye afite. Samia Suluhu Hassan yabaye umugore wa mbere watowe kuba perezida wa Repubulika ya Tanzania. Kuva icyo gihe aha hari bimwe mu byihariye afite arusha abandi bantu bose ku isi. Samia Suluhu Hassan yabaye umugore wa mbere watowe kuba perezida wa Repubulika ya Tanzania
kuva icyo gihugu cyabona ubwigenge mu cya 1961, yewe perezida ku itariki ya 19 Werurwe 2021 asimbuye John Pombe Magufuli wapfuye atunguranye mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba cyangwa se East Africa. Samia niwe mugore wa mbere wagiye ku butegetsi nk'umukuru w'igihugu mu buryo butaziguye. Hari abandi bagore bagiye baba abayobozi by'agateganyo cyangwa barashinzwe inshingano by'igihe gito, ariko Samia niwe wa mbere wemejwe nka perezida mu buryo bwemewe n'amategeko, mu gihe perezida John Pombe Magufuli yarazwiho kuba umunyagitugu ndetse agakoresha imbaraga nyinshi mu miyoborere ye. Samia Suluhu Hassan yaje atanga ubutumwa bw'ituze, ubwiyunge no guha agaciro ubwisanzure cyane cyane mu itangazamakuru no mu bikorwa bya politike. Samia Suluhu Hassan yagize uruhare rukomeye mu gusubukura umubano wa Tanzania n'amahanga, nko kongera gufatanya n'imiryango mpuzamahanga, gushishikariza ishoramari ryo hanze no kugarura isura nziza ya Tanzania. Mu gihe cy'ubuyobozi bwe yagaragaje ubushake bwo guteza imbere uburinganire mu nzego zose. Uyu yahawe ishimwe n'imiryango mpuzamahanga kubera uburyo yagiye ashyira abagore mu myanya y'ubuyobozi. Uyu yatangiye kugira ijwi rikomeye mu nama mpuzamahanga nka UN General Assembly, aho ashyira imbere ibibazo byugarije Afurika nko guhangana n'ihindagurika ry'ibihe, iterambere rirambye n'uburinganire. Samia Suluhu Hassan afite umwihariko wo kuba umugore wa mbere w'umuyobozi mukuru mu gihugu gikomeye nka Tanzania, kandi akaba ari umwe mu bayobozi b'abagore bake bayobora ibihugu muri Afurika. Muri iki gihe ubuyobozi bwe burangwa no kwiyubaka, ituze, ubwubahane n'iterambere rirambye. Perezida Samia Suluhu Hassan afite umutungo w'agaciro ka miliyoni 6 zirenga z'amadolari y'Amerika, arenga hafi miliyari 7 z'amafaranga y'u Rwanda nk'uko byatangajwe muri Mata 2025. Hari n'andi makuru avuga ko afite umutungo w'agaciro ka miliyoni 35 z'amadolari y'Amerika, ariko aya makuru ntasobanutse neza. Mu buzima bwe Samia Suluhu Hassan yahuye n'ibigeragezo byo kuba umubyeyi ukora cyane. Yavuze ko umukobwa we yamubwiye ko amwibagirwa kubera akazi ke kenshi, cyane cyane ko yohereje umukobwa we kwiga muri Uganda bakabana gake. Ibi byamwigishije ko urukundo rw'umubyeyi rugomba kuba imbere y'umutungo. Samia Suluhu Hassan afite uburambe mu kuvuga mu ruhame. Yatangiye politike muri 2000, akora mu nzego zitandukanye harimo kuba minisitiri muri Zanzibar no kuba umuyobozi w'inteko nshinga amategeko y'umuco muri 2014. Yabaye kandi vice perezida wa mbere wa Tanzania muri 2015 ndetse aba perezida wa mbere w'umugore muri 2021 nyuma y'urupfu rwa perezida John Pombe Magufuli. Perezida Samia Suluhu Hassan ni perezida wa Tanzania kuva muri Werurwe 2021. Yagaragaje imiyoborere itandukanye n'iyo yasimbuye John Pombe Magufuli. Ubuyobozi bwe bwaranzwe n'impinduka mu mikoranire mpuzamahanga, gushyigikira ubwisanzure bw'itangazamakuru, kongera ishoramari ndetse n'icyerekezo kigamije gufasha Tanzania na Afurika yose guteza imbere mu buryo burambye. Perezida Samia Suluhu Hassan yasize imbaraga mu gusubukura no guteza imbere umubano n'amahanga. Yashyize imbere ibikorwa by'ubucuruzi n'ishoramari, ahamagarira abashoramari kuza gushora imari muri Tanzania. Ibi byatumye Tanzania isubirana icyizere mu maso y'imiryango mpuzamahanga n'abaterankunga. Yashyize imbere imishinga minini y'iterambere nko kubaka inzira za gari ya moshi, imishinga y'amashanyarazi, urugero nk'ikiraro cya Julius Nyerere, no guteza imbere ubukerarugendo. Ibi byari bigamije gushyira Tanzania ku isonga mu bukungu bwa Afurika y'Uburasirazuba. Mu gihe gito amaze ku butegetsi, Perezida Samia Suluhu Hassan yagaragaje ubushake bwo guteza imbere ubwumvikane mu gihugu. Ikindi kandi yaganiriye n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse atangira inzira yo kuvugurura itegeko rigenga imitwe ya politike, agaragaza ko yifuza guharanira demokarasi irambye. Perezida Samia Suluhu Hassan yagaragaje ko atarebwa n'imbibi za Tanzania gusa, yagaragaje ubushake bwo gutanga umusanzu we mu iterambere ry'akarere no ku rwego rwose rwa Afurika. Yitabiriye inama mpuzamahanga zitandukanye, ahagararira Afurika mu biganiro bireba ubukungu, uburinganire, ubuzima n'ikirere. Perezida Samia Suluhu Hassan ni umuyobozi wagaragaje icyerekezo gishya kirangwa n'ubwisanzure, ubufatanye, iterambere rirambye
n'imiyoborere ishingiye ku bumwe. Imiyoborere ye ni urugero ku yindi miyoborere y'Abanyafurika irimo kuvugurura uburyo Afurika yakwigenga mu bukungu ikarushaho kwigirira icyizere. Ikindi agaruka n'icyitwa gushyira imbere imibereho myiza y'abaturage. Nubwo inzira ari ndende kandi ihura n'imbogamizi, ibikorwa by'icyerekezo bya Samia Suluhu Hassan bigaragaza icyizere cy'uko Afurika ishobora kugira ejo heza, bibanda ku buyobozi bufite icyerekezo gifunguye kandi gitekereza ku nyungu rusange. Reka mushimire wowe ukomeza kubana natwe, musaba gukora subscribe, share, like, comment ku Isimu TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze bikugereho umunsi ku wundi. Nge nitwa Justin Mind Harerimana.